Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Everything means nothing if it ain't you. We got a love like no other, better off. Yeah, to get a vibe and riding through the highway. We got a love like no other, better off. Yeah, to get a vibe and riding through the highway. Cause you're mine, luckily. Yeah, you're mine, luckily. I don't care who wants you when you're the one that I need. Cause you're mine, luckily. Yeah, you're mine, luckily. I don't care who wants you. Hapadeng ke jingdu jingkermen, namar ke jingban ke jingduk jingkerdo, hadin ke jingklat no ukpa ke ying. Ke kong Martha Pawa na ke shnong Mihmyntdu ke bahak papok ke West Giant Hills District. Kelasyu imjak Kpoh bat pendap penbiang ya ke ying kesem, da ke padi Dukan Syah hai ying Trep Bajot lakat tu kat nisnam. Wat hadin berkelayo ya ke jingerap da kitin belasam da MLA haus nam beladam. Hendrai kini ke Kmie kam shim la donlat benthit ya ki weipat ki jingdon kam ban maramot ya ke Dukan jongka. Dai hau benai risau araja arpulai ke Giant Hills Development Society kum ke kinhun ke baju pai khamat barabor syaki longying beduk barangli hakani ka kinti kelak kener pat ya ki jingerap da ke basna themma ya ke Dukan jongka ni ke Kmie ringkat bat ke jingetrelang bat ke office jongka Kublai Germany. Ya kini ke Dukan Syah leple pat baru chairman berim ke balang Catholic Mihmyntdu Uma Frederick Sena hai ke jingadon lang ufada manbha pakem director ke GHDC coordinator ke GHDC uba Dennis Korkalang bat QAD kirangba. Hashwa ban IT ya ke te Dukan ladon ke jingalang belingkot ya ke bala pinya du Uma Dennis Korkalang haba ai jingkren Uma Frederick Sena ula ai ke jingkublai ya ki te ki atli ki organization ki bron ke mensem ban syakri ya ki breu badon ke jingduna hakaliang ke yok kokot. Ula kinturu ya ki nong yok kinti ya ke te Dukan baki don kam ban tre shitom ban sumar bat banang pinhe syu ya ke e ke ba ki la yok pediang. Hadin ke jingot ya uti ruban dau kongsan la ai tino ya ke te Dukan syaka kong Martha Pawa ringkat ba ke jinggerku kerdo dau director ke GHDC ufada manbha pakem. Kali ki fancy one on gila kere ka be. The hit ne kan ko tu martha ke gospel. Hit ne kan martha gospel. Ke wa kere adu ang jisu ka ko martha. Ha ko library ki ya ka martha mo. Te ka mo ang musar ne Frederick wa mano ko yung sit alai mo. Tiar ka ke jingkra sitom yung pi ke jimaya yung pi ulai ko ku do pi. Kini kijing e wakian ba ang Christmas gift ang usar ni Christmas gift na bentay ang pi ko wakian ba andai bor-bor ki kam ki wahe sedang gini ki wakian bun ki te ki malik ki wahe ki billionaire ni ki crorepati ki sedang gini kami wakian kra sitom gi ben he ki ka kam ka jam gi ang ki din naman he gi te ewa langba kini ka Dukan ka wakian ha uyo pi kra ini uyo pi Kamai, but kijing Kamai kijing kaji yang pi wahai urusan gi, but kijing Kamai kaji yang pi upendap penbiang ki ke yung kesem ke yang pi, but lang ba kini le seu belai ko pi do pi, kengkan kijing wai kijing ke sitom yang pi, konang pu pi. Pi ka tu po tunu mun ni thanda yang ni Dukan pi, daga ni Dukan uman bha pi. Kapit padar sa uman bha pi, but ukur kalang pila. Kur kalang pi marwarok kur ka jajang pi am langgo pi yo bang ya tiang go pi ketia majumut kur kalang mo bahabin si pi uman bahapi ukur kalang pi na dum pi bat kani go wi ula pi su kaliang yo belai kat kani ke jiliyo yang pi daman gam go present Christmas pi su kaliang yo belai dewa buram yo padar yo denis kila man gigi bruhi boy bakla ke hini hitai jumut upan pau ke jusangu yo padar yo yo denis pen perkat ke nga anga ini kami mtudu yang i hap ko kaparis jowai haparis jowai mi prachnong san CMC prachnong san CMC kajumbun ngut yang i ki kathalik haparis jowai buram belai ke yang o wo yu chai yu nang pi wo nang yi chu chu pi
ule kam kini di kam ha perdi yang i Islam ke JHBS Islam ke kublai Germany kublai Sibon ha kanam goburam yang padaman baha pekem rang babelang tenis skor kalang deilang ke JHBS ke kublai Germany ne ke step kat pratere 9 November arjan arke wai ya kami Dukan ne kita sabaha kamiat kementoy dapu biang nuroi ke Kamai keji yang ke Komarsa ikon di yang ka wawara yang mentalang kita di Blay Maria Kpoh, 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 Kpoh,